Ubwansu bw'omugusi. Biamono kigmo mwanchu murigirio bo television ya Ndizi TV magaro wingi ando sia soberete niko chara gigire Chinsa Isato choro gonkoru Afrika ya mocha chinga kibono tukumira na kirali tukule Jumamosi ASMC yilio kwerobiria kigima na koranga twakwanira ria tulengete intwe buna omugusi gose mwenegetingia biamono kigima sokwendera kobana intwe korwali agakiete gwikia magaro baya bono baseke baito nigo baenda Chinsemo aho ilio kweneke buna bakwariganiria mangana majya asinchira iyobekiranombi mnere Jumamosi botambe bono goita tole twakora mangana majya na gosoa asomurubiryo bwekeumbo maragoba ya bono nigo ngochikoba no moganione omweshimiwa Daniel Manduku oyino mweshimiwa Kuruasi constituency ya Nyaribari Masaba onyore nigo achorwa Kuruasi Kamelkia ODM na boigo sentunde entangani kegima nonyena bo nigo abeire asekina aliase court kurenderi tukule igoro ikinekia nigo kigeto mwelio na kwene kiwanganere obetega koba omobui asinchira endunge kegima ayo na yanda mange kubwatikana na aliagendrete asobo mobwazi miola umoja na boigo asekia makia ODM na manga yanda manga liabirika gukora aliase constituency yaye magendero aliabirika ko bikensemeria na ratochi gukwanire magaroba yabono bono ndo cia sore na kwariganiri no moyo murabukegima elio ekwenekia buna kwarigereria mangana maya Ndizi TV nero bwansu bwo mugusi inyora chinga giciro bokwenda se mitandao yeto ya Facebook Ndizi TV News Digital na bogo YouTube Ndizi TV News elio nyale subscribe na kurigereria mangana ya maya na bogo nemero bilinde menge elitokoba tukobeka aroro bono tiga turagende semo ya kabiri litangani tokoirena nigo togoso mangana maya asenchira yobokirano mono kigimo mwanchu murigereria ku television ya Ndizi TV tindi nchegweka nigo tole na Joshua Auta uyo koletera mangana maya asenchira yumunwa bwebyorokererio mangana maya nigo tugo chaka Kuruasi county ya Kisii aseme bargoba ya bono asumu basokano oberiko kolekana ase ensemo ya Jokvila yerange na daraja mbili asebara ekurwa chiro ya Nyamataro yekochia asomuchi obosongo abantu bane nigo batigeru chingo machimbe asensemeyo na nigo baminyokiwe goika asenyegitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital eliogochia koegwa obobwenia umubasukano mobe nigo okolekanire magaroba ya bono egekagitali egetambe asensemo ya Jokvila iyo irange na daraja mbili asibali kurwa echiro ya Nyamataro ekoerekea guseko genda asumuchi obusongo nabantu bane abo balinga sepigipigia yemo abo baenekigwa koba balinge banywete nigo bono batigeru chinko machimbe kigima nigo bamnyokigwe guchiase enyegitali ya Kisii Teaching and Referral Hospital elio konyora obubwenya musakito dipon asanya niga ikensemeyo na kwenekia egekoro ikwe gose umubasukano yo gukorekana emaragoba yabono wanauliza mama anawaambia tu ako na watoto wawili sasa watoto ndio watapigia sisi anasema ako na watoto wawili hata mkono yake hivi omubasukano nigo tukire aigase para ya Kisii Kisumu highway asensemo ekoro kwa Jokvila erange na daraja asabanto baumia baringese pikipiki batumana amonegali insaiga abale tuanyoriro roba umiete nabantu babere kolendo oyo ringene pikipiki niganya aragutama kolende oliyo ringene gali ere no atene na saya iga aganyita abanyanyimbo banyare kochiri banyare kunenkia amangana yaiga ko reporter ya Ndizi TV koruga iga sensemo ya Jokvila erange na daraja mbili elietandipon asanya Tigana na yumo nchumo ligeria abateneneli be sekta yobo chenu imenye county ya Kisii niko bono babuliri abamenyi be county yo
ekwerwa na kurwa amanyinga gokwana omwaziri bwobocheru ime ye county ya Kisii omusubati Lea Bwari nigo ainikire buna nigo baburiye abantu ao kwerwa elio gochia koena na amanyinga ayo niga yakwanire magega yomorobilyo bwo koena na amanyinga egoika omoelio abo ase lituko lia ankyo ase skuru ya umra ya Riokindo mosakito Hamisi Josephat niga ikesemeyo na okoriga yoroboti rokobwatia Chingaki obokoreri bwe county ya Kisii bogedete ko bukwebanga ilio kwenekia buna amanyinga nyale ko bagoisana ase ebiganja aime county yo bono nigo obotenereri anene kurwa ase sector yobochenu bwanyale ko bogochakia ewiki ya moyo kwena na amanyinga iko torega iga Kisii school litukolia lero lia Jumamosi tarehe 18 kwa ajili yo kuligereria blood donation exercise gerikegenderete giachagete wiki eria tarehe 11 na ntogenderete paka tarehe 19 iko bono notore na exercise ikike gocha kwaera mambia tugokorera Riokindo. Sasa nikasema tunashukuru sana kwa sababu siku hii tulianza blood donation week, that's blood donation Valentine week kuanzia tarehe 11 mwezi huu wa pili mpaka tarehe 19. Tunamaliza kesho, ndio siku kubwa ambao kila mtu anatakana kujitolea ndiye atoe damu. Siku ya leo ni siku ambayo tumekuja hapa kwa sababu ya kusaidia hii wiki ya Valentines, na tulianza Jumatatu lakini tunaendelea, na sisi kama Kenya Red Cross ambao ndio the national partners wa blood donation, na hapa Kisii tumesaidia kwa kutoa volunteers wetu. Kuringana no mwaziri bwobochenu ime county ya Kisii omusubati Lea Bwari nigatebire einemerobelio igendete ko bagigokerania anene okubero kwa manyinga ase chinsemo ao ime county eyo ya Kisii. Ese wiki yegento twapimete esa amatuko 10 amatuko kianda iko twabwate toikera ninga tonyore chipainti elibweyemo 320 lakini bono ige twaikire 515 iko bado moise koligereri abaminto bado ngale tole kurende obuya bokurwa amanyinga mborobi. There are so many advantages of donating blood. When you regularly donate blood, you give the bone marrow the chance to produce new blood cells. Hence, you eliminate some diseases like blood cancer. You eliminate some diseases that could have formed. You interfere with them, so you donate blood and your body remains healthy as you donate. Bono nigo abamenyi be county ya Kisii banyare ko bakoboriwa beso kya sobonge linde banyare ko bakurwa amanyinga yo. Na kinare ko irira chinga kieche soko basororanga moiche bali batanyorete chingaki moiche gochakera mambia na mambiende na kora anyore toikeraneti oichari Kisii teaching and referral elindo tonyare ko batogo konyana na ande togendere kabisa abange kera lituko na blood donation center igoire na bogo gwokini zayinde chonso chakera saa 2 mpaka saa 11 urwa manyingao na ando soke utabwatime chande yonse boigo nigo abateneri abo bochenu bamwakire omugavana bwe county ya Kisii Simbarati ngambia mono aso kubwaterana elinde konekia buna esekte ya obochenu nyere ko bagakole bia ase chinsemo aime county ya Kisii. Bono nta tukuira libage lilio gwakire gavana ya ito gavana ya ito rengi ya mono ga Kisii county tagete torenga abantu baitu Kisii county bokonya kabare none karaba konyore accident amanyinga takobora se blood transfusion center. Kuripoteri gataseni kia Ndizi TV kuri county ya Kisii eriterana Josephat Hamisi. Gotigana noroboti rwa Hamisi Josephat kupatikana nokobori wo kwa bamenyi be county ya Kisii kwena na manyinga elio nyare gokonya bali abanyaga netie nigo tugotigana noroboti rwo na guskabosio asiskuru ya maigelio yo bubundi ya Kisii National Polytechnic litukule lero nigo bakoro morobelio bwo kurwa gusekorokelia ebiegwa kurwa saborkiwa besukuru ejo morobelio yo nigo enikia borkiwa bwo ekoenekia gose korkerie biego biabo ase omuyiga bwa bantu bubalenge ase nsemejo omusubati Edna Kangwana nigekirana nsemejo na kurubirengero byaje kubwatekana nalia abasayi baboneze gukora elio ekoenekia bunubogi mabwabo mbochie kogenda asinchirerengia. Not share it, but if you put content there, it's a good song. I'll surely share it and I'll tell people to check out your page. Number 3, I want to talk about your network.
I talked about your network, but what are your network? Who are you surrounding yourself with? When you meet people, when you meet a big man, if Ababu Namwamba was to come here, what are you going to tell Ababu Namwamba? Ababu, I want a selfie with you? Or you just give Ababu Namwamba your business card and tell Ababu, you know I can perform in an event where the president is there. Work on your network, and networks don't come to your home. You have to go out, like attending a platform like this one. Make sure you take contacts of people that you think align to your talent and align to what you are doing. And sometimes say, if the director for culture who is here, we don't Nyambane, another day call and say, I'm coming to your office for a courtesy call. I mean, that's how you build on your network, make them work for you. Another point I wanted to say is, learn to invest in developing your technical skills. If you feel that you're a good lighter, you feel that you can do filming, if you feel that you can be a good MC, I mean, it doesn't cost you anything by paying some money to go to an institution that is giving you a space for you to have your skills. Tikana nayo ikiombe kia bateri kia Gusii Gospel Artist imeje county ya Kisii na bage county ya Nyamira ni goli tukulia lero bachamo no gokoro bochori asogochora abaraya bayabu barachie kubara asema tuko alibusyo mozakito Vincent Onyancha nigaikira na sobochori obwo bwakorekana ali tukulia lero na kwenekia ayakobwatia ime ye county ya Kisii ase kanisa ya Glorious Faith kutoka Segeti ya Gusii Stadium ni goli tukulia lero lya rengeli na negochia sabateri anekurwa sorongo rwa Gusii kurwe county ya Nyamira na bugone county ya Kisii asibaumira naso bwamwe likonyara gochora baraigwetera sekiombe kiabo kemanyikanteri muna Gusii Gospel Artist abwaso baseme bwarwe gwana koene kibuna ngobwatira na bare nagosirana ana sensemo yoboteli ilinde waemi bwana sifiwe na asante sana mwaniki kwa ushirikiano mwema kwamba umefanya kile ambacho Mungu alikuwa anakusudia kifanyike. So tikatoka kiaro kelio tobe bichengia and I know the leaders wale gaiga tusidharau mwanzo mdogo. Bwana asifiwe. So whoever is here abo mwanana abo moke moe amaskani lazima zevya lazima zevya. Kwa ngumole anaenda tepata ngomba yo mwasa watange tokera rais. Singe shaitani au boyo anda na waita star una bora ndio wala tajiswali ngaki tuacha hapo hivi mimi na kwa stili ngona ndio ngona shaitani ngona kwa na so mkitoka nje lazima maswali ipobi poni chinga kechio gati ya baikirana boigoni ko batebuna okubwaterana no gosiro moteli na ukora kini asogo ikanhamo asebate abuna abarai banyale gosikwana ko igoli bagaria bene gukirania oborai bwabo nacho tunaenda mbali. Mungu wabariki kwa kila jambo ambalo limetendeka leo. Mungu alikuwa anajua. Wote tuombe. Bwana sifiwe. Na wewe mwenye kuchaguliwa nafasi yako iko hapa mbele kubwa sana. Uwezo kujua mbona kuchaguliwa leo. Sawa. Sio tuatie wewe tuombe na mambo yetu ambayo tumeyaongea yawe ya kwetu. Ebota ikuwa ananekeila ya saa tokoa sana. Alikana tena sabini alikatulia katika milima Alalati. Ilapo isalekeo raitwa chorina rayani tuhasa wewe omwikoya Auta na maroho na itutuweke ise yao. Asomo chori ubwakorekana sekiombe kia Gusii Gospel Artist igikubwatania county ya Nyamira ne county ya Kisii ane asabateri nigo Kimwaniki achorubuno murai wekiombekyo asaba Kimwaniki ate abuna nachiko kolemere mona barai ao abacho kurwa sechi constituency sitakuwa. Kwa hiyo viongozi wenu watawaambia basi wao singeliweza peke yangu wakaniambia chakua watu kiwezekana kuna kitu itakuja kunaambia coordinator tutachagua coordinator mwenye atashughulikia hii maneno mmoja wetu ambaye atakuwa atakakitusaidia katika maisha. Azichinga kiyochiboigo Rogers Mosoti amanganango chinchere kurose county ya Nyamira nigacho rubuno mokonyo ye Kimwaniki. Tena sawa kone na indawa sisini na solsi. Na inche nyasawa ankonye na indadae mbwatisie sana kwa ngachiraye. Mbwatisie president yetu alianza tokonya na sinyasara atokonye.
na sama hosata arabe mutu sahunya sato yani asumustari ege kuera nere wika uragere uye wa boreka ekiongetigarte mono no kubatana kwa bateri kurwa sorongo rwa Gusii gwetera sekiumbeke kia Gusii gospel artist elikonyara gokinia oboteri ko reporter ya Ndizi TV kurwa segete kia Gusii stadium wa kanisa ya Glorious Faith retirani nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Kero togendrete gosuka busio amagilio yogo konya banto chinga kichime basukano asuko gwerwa kero balese Chinsa mochichikware nigabirika kokolekana se county ya Kakamega nigagocha magega yobo bisa ekugwerwa negwale sensemeyo na gusiria obugima bwabo Ndemo Steven na batoroboti urwo ensemo ya sigalagala Kakamega nigemanyika ina soko ywa kwa magena gold Korende isechi wiki bere chiaetire nigo gatia mabwago ayo anyara kwanyoka kwerera abantu batatu gusiria magima. I'm one of the victims wenye walikuwa kwa shimo na nashukuru Mungu sababu aliniwezesha nilitoka kama bado niko mzima. Kuendelea naweza endelea lakini mpaka kuwe na yale mafunzo kwanza. Jinsi unaweza okoa mwenzako kule ndani. Jinsi unavyojibeba ukiwa kwenye kazi. Kuchunguza kazi kama ni hatari ama unaweza endelea. Mkasa kama ukitokea mara mingi lile shimo huwa linaleta kitu kama upepo. Likija kufunika linaleta kitu kama upepo mkali kabisa. So wakati mwingine linaleta upepo linatulia alafu litaanguka baadaye. Lakini kuna wakati mwingine kama lilileta sekunde iliyofuata limeanza kuporomoka. We are willing to work with government because we know that just like security, safety starts with us. Okwanyuka okonigo kwairire serikali ya county ya Kakamega guchako muroberi bwa maigerio guchiase baria bakoya magena igoro ya chinchera bene cyo kwerenda baranyare gutumeka. Some of the challenges that our miners go through can easily be managed by the miners themselves. When it comes to issues of trainings, we strongly advise that let the trainings be site-made or trainings made on the site where the miners access the trainings. Miners are the ones to execute whatever they've learned from the trainings. Na tunashukuru sana kwa mawaidha ambayo tumeyapata ambayo tutayatumia. Wametuletea vifaa kwa lugha ya kimombo PPEs za kujikinga za kutumia kwenye mercury ndio isiingie kwa blood capillaries. Pia wametuletea helmet ambazo zinakinga kama huenda mawe yataanguka utukiwe kwenye shimo yazuie impact ya ile mawe ama ya to protect vizuri. Pia na gumboots ambazo watu wanafanya na kuna mawe kule ndani yasije yakawadhuru miguu. Magega yokoegwa chianga bene nebintu birakonya sega siabo ya kirarituko nigabagia bubasa biruko bainse yebyombe byobokoreri bwabo eliokororobia omuroberi bwabara bwo gusirwa na kwegendereria. Miners do not need to work as individual people where whenever there is a problem like today we are witnessing one here in Kakamega, then we need to have more groups coming on board to assist wherever is required of them to do. And it is out of these groups that the government will get a leeway of reaching and helping hand to them. Mimi ningeomba wasimamizi wa kazi wakati ambapo mnaangalia maslahi ya wale wachimba migodi, ile material mnatumia kujenga zile shimo, ile material at least ikwe strong kidogo. Ndi at least mtu akiingia ndani anaona ako mali pale pako sawa. Okwanyuka kwa mabwago no mochando monena se Chinsa mochiria magena koywa ase serikali ya sabiru kubeke miroberie meikiranu yogo keanani imebasukana se sekteye. Ko reporter ya Ndizi TV korwa ensemo ya sigalagala county ya Kakamega editoriane Ndemo Steven. Gotigana na roboti urugukuru Ndemo Steven nigotoguska bosio. Umuraibensi ya Kenya musike Dr. William Ruto nigagendrete netaro yaye imeye nse ya Ethiopia ase
litukule rero batware gikarogi ntunda ya 35 nemo ekio kirekia baraibe Chinsa cy'urugongo rwa Afrika gukwana akakurwa sense meyo ni gobona hene kebuna enze ya Kenya ni gagendrete kubwatrana ne Chinsa cyinde eri gokine birenko byobonchoria nyoro roboti orwo asinkire yubokerano. I add Kenya's voice in support of the implementation mechanisms as well as the inclusion of negotiations to ensure effective trade across the region. Without a doubt, Africa stands at the threshold of actualizing the aspirations set out in AU Agenda 2063 and delivering the Africa we want by championing fundamental institutional reform in the political and development finance sectors, implementing the ACFTA, implementing reforms of the Africa Union and silencing the guns of our beautiful continent. I want to assure you our sustained commitment in pursuit of Africa's transformation for shared prosperity, development, peace and security. Your efforts eloquently demonstrates your loyalty to the people of Africa. I am proud to join you in the service of the African people as one of your newest member and pledge to walk this road with you in the spirit of brotherhood and diligently do my part to advance our shared aspirations. Kecho omoriki bwabo mobwe Chinsa ya United Nations Antonio Guterres uyibononere ukirana somo sangirekano yo digatebere buna Chinsa cy'urugongo rwa Afrika nigo chimukire getambukero cyo kubwatrana elio gwikirania magania ao yo korosyo botenengu nabo igokoreta magendranda mange asechire. The African Union is taking inspiring steps to realize the enormous potential of this great continent. Africa is poised for progress. Agenda 2063, the decade of women's financial and economic inclusion, the continent's abundance of natural resources, and its greatest advantage of all, its people, representing diverse range of cultures and languages. In particular, I'm pleased to see your strong focus on job creation and the enormous potential of the African continental free trade area. This represents a truly transformative pathway to job creation and new sources of prosperity for Africans, especially for the youth. And I applaud the exciting progress that has been made so far and the commitment of President Issoufou as champion of these important efforts. Gotigana no roboti orwo kuruhase umuchori bwa Addis Ababa ogotoka imeyense ya Ethiopia nigo tukwirina gwikase nse ya Kenya na kugenda ya masemo gwikase county ya Kisumu ashe abarai bobo mugwazimio la umoja one Kenya bakoro wa numura ibiki ama kia ODM omusikie Raila Odinga nigo bono baikirana nsemejo na gutwara igikaro ekyo bakwana n'abantu bensemelia na kugikiria serikali ya Kenya kwanza sebarwa maganiabo igati yabo no gokonga kwobugima asebagania ligoriria maguta gokeigwa endagira na buigorigori riestima na lirolio kwireni gwanse. The people drawn from all the counties of Nyanza having met here in the city of Kisumu on this day, 18th day of February 2023, to deliberate on the state of our nation, hereby resolve as follows. 1. That we are keenly aware of the significance of elections to our welfare as a people and our progress as a nation. Consequently, we willingly and fully associate with the struggle to ensure electoral justice in our country. 2, that we willingly and fully associate with the struggle to ensure that at all times the leadership of this country shall be picked through the ballot in free, fair, transparent and credible elections, and that at all times the choices we make at the ballot shall be respected and stolen elections shall not be allowed to stand. 3,
3, that being hit by rising costs of living and unable to afford basic goods and services as a result of the inhumane government policies, we support and will actively participate in any steps being taken by the people of Kenya to bring down the rising costs of food, fuel, electricity, fees, and salaries. Chinga kiecho asomo sangirikano yo omurai wiki amakiana Kenya mungina Martha Karua nere bono niga tebiribuna emisangirikano yabo yo mubwazimio la umoja wa Kenya nigere yo murembe na nigo ere nekerenka gyukurwaniro mu Kenya kubatakana na hali ya serikali ya bono egendrete gokora. Mikutano yetu yote ni ya amani. So I want to tell the prophets of doom, wale wanaambia watu ya kwamba ni maandamano, na maandamano sio mbaya, lakini wanaelezea ndivyo watu waogope wakifikiria ni vurugu. We have done 10 peaceful meetings and our campaign was peaceful, and we are going to take back people power peacefully. Hawawezi kukataza wananchi kufanya ile watafanya. Wewe mwananchi unadanganywa ya kwamba ukisikia azimio uogope, usiogope. Tumekuonyesha sisi ni viongozi who are responsible and who know what they are doing. And using people power, we are going to return the voice of the people. Sauti yako, hii vita sio vita ya Raila na Azimio. Hii ni vita ya mwananchi. Ekero togendrete gutigara asoroboti urwo umuraibu ikiamakia weipa musiki kalunso musioka nerebono nigatebiribuna nigo babiri bakubwatrana umuraibu ikiamagia ODM omusiki Raila Odinga na kotebabuna nigo chinga kichwensi chokubwatrana kwabo chikura chao chabiri chiko igwa kolende nigo bagendrete koba amo nigatebiribuna nonya chikure chikaro chibetwe tibanchiraneti na machibu ajo kolende nigo bagendrete kubwatia richiko. Kwa hivyo lazima mambo haya tukubali, na tunasema haiwezekani kuwa na commission. Ndio tunasema tunaemba maombi Jivanjii Gardens. Jivanjii Gardens ni karibu na mahali IBC maofisi yao yako. Tunaenda kuomba kwamba uovu wote wa IBC, mimi na ndugu Raila tukasimama pamoja 2013, tukaibiwa na IBC. Tukaenda tukapiga hapo, tukapigwa tear gas, tukaumizwa na kina ndugu Jimo Rengo. Tukarudi iwe kasambaritika akina Hassan, na walikuwa wameibia Raila kura 2013. Hata hawali 2017 tukarudi 2013. Nimwambia ndugu Raila, aya, kwa sababu tumeenda mahakamani, wametuibia, ngoja atukubaliani na waamuzi wa Supreme Court, lakini sisi tuna jukumu la kufuata hiyo sheria. Oyo ligetia kirogo ky'oburaibu ensi ya Kenya asobochori bwaitite ebitariki kyanda cy'umutinyo gatano gatatu omwaka weta weterasi kyama kya Roots Party George Wajakoya nigo nerebo igo amochire serikali ya Kenya Kwanza asogate babuna nigo bakorete limo cholinene asogwanchira chindagira ya GMO goso asinse ya Kenya asingencho nigo chibwate mechando emenge digatebiribuna chinse chinde nigo changete endagire yo na guchanchira imensi ya Kenya nigo limo cholinene. Baba basi leo ningetaka kushukuru baba na wale magavana ambao wamekuja leo. Wale magavana ambao wamekuja leo, wale maseneta ambao wamekuja leo, wale wabunge, women rep na MCA. Habari zenu zote. Leo niko na siku ya furaha sana. Manake nimewaona watu wote wameanza kuchangamuka. Na kabla sijaendelea mbele nitasema hivi. Mimi ni mwana Roots Party. Mimi nilikuwa na mangapi? Kwa hivyo heshima na istahili heshima kila wakati. Baba alikuwa na mangapi? Na kama baba angekuwa mimi ndiye ningekuwa president. Mmesikia ama mjasikia? Gazeti ya jana nimelaumiwa na baba
Nimelaumiwa na baba akisema ya kwamba mimi na baba tumeambia watu wasikule GMO, walienda wakafanya research nyingine ya upumbavu. Mtu mwingine amecommission very stupid research. Let me tell him. Watu wa Mexico walikataa GMO. Manake walifanya research kwa miaka miwili, wakapata ya kwamba wanaume walikuwa kimea matiti na kina mama walikuwa na mea ndevu. Semeni tumekataa GMO. Tumekataa. Mwelio kurwa soroboti urwa etaro yabarai balibazi miolo moja One Kenya kurwa se county ya Kisumu nigo ensemo ya Eugene Wamalwa yukabiro mwaziri w'uburundi nigo neratebire buna nigo serikali ya Kenya kwanza yakoreta mamocha manene kurusia chi subsidy ose biria chibesa kiri cyakabikirwa roro eligo keya amaguri y'ebintu aho egeto kirirera ekerengo cyobagima gokina igoro kigima nabo igogo sire serikali ya Kenya kwanza asyengincho yogo tarwe mirobiri saine kweneke buna basaye banyorire emirimo. Nilikuwa waziri kwa hilo serikali yake. Tulikuwa tumeona sababu mafuta inapanda duniani, lazima tuweke subsidy ili mafuta iweze kushuka kidogo. Hiyo subsidy Ruto ametoa. Tulikuwa tunaweka karibu bilioni 18. Vijana wengi tangu COVID kuje hawana kazi. Tulikuwa tunatoa bilioni 2 kila mwezi isaidie vijana kazi kidogo kidogo mitaani. Hiyo bilioni 2 Ruto amefanya nini? Ametoa. Tulikuwa subsidy kwa unga na vyakula kidogo kidogo. Pesa tulikuwa tunaweka ya wazee karibu bilioni 40. Kina mama wajawazito, linda mama, tulikuwa tunatenga pesa. Ruto ameingia, ametoa subsidy zote. Ile subsidy amewacha ni ya mafuta taa. Boda boda wako hapa? Kuna boda boda hapa? Kuna pikipiki inatumia mafuta taa? Biamono kigimo mwanchumuriria bu television ya Ndizi TV mna nagotebia boli tangani omogedione Honorable Daniel Manduku kurwa se constituency area ya Nyaribari Masava ere county ya Kisii nigo aikire siji studio cheto cha Ndizi TV magaroba ya bono eliyo tujugo so sekengesegia kabire kya mangana maya kengesegia kabire ekyumuroberio bweke umbu emarogoba ya bono tutaitu kwanera mange anene mono na betega kubweki na egotebekana buna nekigambiro nere obetumo bui ase obochori bwa ete digitaliki kyana cyo mutinyo gatano gatatu mwakoeta na mange tuguchuko kwana nere emarogoba ya bono kurinde tutraika gabo ni gotegetengo tigiro roboti oromo orukugendera kurigeria kerongenderete kwiyarigani gaiga eliyo tojiche no mogeni one emarogoba ya bono bana gotebia no mwishimiwa Daniel Manduku kurwase constituency ya Nyaribari Masaba kurwase county ya Kisii bono oroboti ngugotigarando rimuna ogonchori yakwirire nigo kwabeire sibono gokorete michande menge anene mono ase orogongorwa Gusii abalimi bono nigo bachakire gutumika cinchira cijya zia teknolojia ejia kegima eliyo kwenekia buna ebimeri byabo tibiri kuoma ase megondo yabo. Omosakito kurwase county ya Nyamira Job Mangi nabwa toroboti orwo asenchira yeime kigima kwirina ndese kegeke eli togendere gusanga somurubulyo bwekeumbo Maiga yomorakera kobasigika egetambe ekero kyomuchakano bw'omwaka oyo anene mono imeyorogongorwa Gusii ntwira egetambo kero komanya enganeye ase oboime ntwirete egetambo kero gusanga no mudirector utenenereterire imeye county Nyamira na Kisii Henry Sese natorabuna ekikwirira omorakera koba aroro anene mono omutienyi omutangani no yokabere na sengencho yogonjoka kwerisa se ngigekorera ebiro byomurakera biko bamuna chinga kimunechiga bona getole mutinyo February mutinyo kabere chinga kiechiga lisase ni golire insema ate tokoroka nga tropical Capricorn nse kabisa lakini na lero lyachakire gutira gocha yachakire gocha aigasi gocha aigasi yachakire gocha towards equator ogatagati kwense Isato era egati ebintu beirere ogonchuka kwelire imeyense ngima na climate change nigekoretwa nebintu binge ekemokyabo nechingencho manya bantako kora munabona kogechemete gutumia mafuta gose fossil fuels petrol na bintu binde na kosambe bintu kunemete tokoruka
elioki mono. Ensemwe y'abaremi ime kaunti ya Nyamira mbirero bare aseng'encho umurakera bw'omwaka oyo bunatwaba tokwererwa na Faith Onsinyo omuraibwe kiombe kia bang'ina babosinya. Lakini kiangasi iki giachite kikaba ekenene mono paka giga affect oborimi bwitu eching'eni tho nonye kiangasi iki giachite ching'eni ntobwate nkeboniga chiri tokonyara kubekera amache lakini renda asa mang'ana yo ya production igo yairanete ense mono. Ntoirete getambo kero gotalera omugondo bwa bang'ina korwa sekiombe kia bosinya women CBO ase bagotumeka chinchera chekerero elinde korwania ogonchoreria kwelire. Enegati chinchera abalimi korwa sekiombe kia bosinya women CBO babere bagotumia elinde korwania ogonchoreria kwelire. Kubekera chingini chita amaje mututu oyo ngomente oro bonyu eli chingini chinchi kuoma karato begetega mugaso turi kuikase kemerie kemono eliagere kiuma konyoro bonyumbolense uboko base getambe yagera chingini chanya gusibukana ndisharolekana bi. Enchera eyemo nogosimeka chinyeni ase bagochitonga aseguni ebwate obwoyo na maroba anywa kwabukania tabora aleto bweduka obukanie umana koigura chinguru uchakera insalia naboko beke inguru umana kolete kamelikia ubekera on round itiguri depending na ke egunie ngana gusena kikoigura chinguru. Enchera yende nogosimeka chinyeni ase bibuyu ebibwate amaraba n'obwoyo ebibagosunga ase omusaraba obachire korwa semete na konyorokereria amacheri moigo saraba oyo iga no bakorosi bwo isiko arafa makobeke bipire byo gosunga ntobachora toroche chingoro korwa ensema chingoro echiga ebipire ko irambora nga script ntotati mangana script seito gaiga tokonyara ko batokobeke bipire bitwabeka amaraba n'obwoyo nabo tugosime koroche gage spinach cabbage rinagu ebigo korendo omochio oragere na ndoni. Teknolojia ye greenhouse nenchera yende bagotumeka gusumeka chinyeni ase egotanga chinyeni korwa somorakera nembura ya magena. Ekene greenhouse twanyorete korwa se county ya Nyamira wetera se His Excellency the late Governor John Nyagarama ekero twachagete yona session yiga nachite akagoki gumono nabang'ina bekera nyorete ngamba bali miru kanyora chinyanya nandi gabali kogenda ichiro litukase lituko kugura chinyanya na bintu binde bibabulite agatokonye greenhouse yeye nekenene kerenkeri geke igekere tubasimegete chinyanya chintang'ani go twonete biya mono sana tukanyora chibe chinyinge mono kotokonya kere korakera amag'ina gotwangeri gotu affect injirende yonse oko gachama cha stitangi ekero gionga kiembura na kuyotumeka ekero kiomurakera boigo nenchera yende bekana mumuna bang'ina tukaranga mbuya nonye ntubwati gesima kerange gaiga tukurusia amache gosasa omugondo oyo tubwate machate iyo tukaranga chitangi chiri twairwe na isafe na bintu binde tubwate chicontainer mbuya twebekamo toreta amachaya asobwamo twacha twasiarera twabika kira lituko egere ching'ini chicheito nchinyara koba chikuoma nonye kiangasi kegenderete. Omwaziri w'oburimi ime kaunti ya Nyamira Alice Manoti natorabune serikali ye kaunti nebegete emeroberi bene elinde gosira abalemi asabasaba gosoa ase byombe elinde bachikonyora ogosirwa. Kuligereria se manifesto ye governor yaito chisako negentaete obosio mono igo ase chisub county Johnsp chisako chansire korosi gororo na omwelekeo noroyo egere ekero ching'eni chabiri chinyinge banze gokaushe chinde baoni nonye nisiko yense. Milton Ongeri kurwa se kiombe gya kilimo bora na segeta abarimi gotumeka chiteknolojia chekerero elinde konyora ligesaligia igura ichin no na abantu bali abanyagitari ba public health bagatana aichini kali lisosa kali birense elibwa kwa attract yobo chabu na mono bali bokorwa alkurase echabu yesese asenge igo toko simeka lisosa twalimo kali go twalibeka mesa iguro akato simeka mangane nderema nigo to kwa neguro okonyebeka so monanda tali asoro bebe rurubwate chirani yagara yante bitina egatagati yomoremi na mumuno mwabo igasendere nindu bwate shedinet nego tanga amangana ya magena akaragotwa
na boigo yake ani mugaso monge akorokire imeri boigo esegetwe aruru cha sabanto bonsi kogacha mache ekero kienga kiembura na kotumeka ekero kiengasi na boigo gosimeka emete buna enchera moyo kolenda amazingara buna twaba tokwererwa na Elizabeth Mayeka kurwa sekiombe kia maendeleo ya wanawake. But we are also encouraging the women that, as you see, the climate change is there. There is reality on the climate change. The only way we can benefit, a woman can benefit, is to have a tank. Whenever the rain is there, she can be able to get some water. We are also encouraging our members to plant trees. With the call of the president, asking every one of us to be able to plant 300 trees. That's the only thing we can do to change the climate change. Ense moyende director otenenerete amangana yerire Henry Sese natera chinchira bene bagosira abalemi igo utambe munango kora kerena amagire nga imburano tukobere nyinge niko tukukaransa n'abataramu ba agriculture livestock twakwana twaranga tugena tukokolekana twakorege ndutokoroka advisories twarwe bintu nama waida ngia bakolima abalimi babwena tukokora kerembura twarore ngire nyinge sense ya livestock sense ya fisheries sense ya farming ngiba bwena tukokora so goitera so konya kwa abataramu ba agriculture ose agriculture extension officers abali ba usikaine twatanegende kurukuma advisories twanyagodaria abalimi ngiba bwena tukokora asaro gosemeri gocha sabalimi bunambale no gosemelia embura nechigotwa bwangoiga papiri yebiro tokoroka seasonal forecast ninde yanyu twatebia pero kende se mutinyo yiga mutinyo wata tutarachikaba nabo kunyara nabo tabiringa bire biye mbure nyinge bigo chako mutinyo wata tumbako yo gatanga ndibigo chako bwangoiga ngo batebia elinde korwania ogonchoreria kwelire nere buya ababwatani ao gocha amona kuligia chinchira chingia chokogendereria obolemi na boigo amagima aito kurwase county ya Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi.